eat? What do you like to eat? Ukunda kurya iki? I like to eat cassava paste. Nkunda kurya ubugari. I like watching film. Wango dislike na like ushobora gukurikirwa na verb iriho ing form. So you can say I dislike watching film. I dislike drinking beer. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to today's lesson. This is Language Booster TV, the YouTube channel which helps you to learn 3 languages at free and at once. These languages include Kinyarwanda, Kiswahili, and English. So, welcome to today's lesson, and this is the program Learn English, the lesson number 10. Talking about likes and dislikes. We are going to talk about the likes and dislikes in both English and Kinyarwanda. We help this video will help both Kinyarwanda speakers who want to learn English and both English speakers who want to learn Kinyarwanda. So I'm your teacher Arak Kuman. Ngo ikaze ku mirongo tubi channel witwa Language Booster TV, umuyoboro kuyogezaho cyangwa se kwigisha indimi eshatu zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'Igiswahili. Umuyoboro ugufasha gusobanukirwa izo ndimi zingahe eshatu. Gahunda ni Icyongereza, tugaye ikaze mu isomo rya none. Iri ni isomo rya 10 tugezeho, murarekera kurana amasomo abanza 9 shize. Tugiye kwiga kuvuga kubyo dukunda n'ibyo tudakunda, likes and dislikes in English and Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda ndetse no mu Cyongereza. Without taking too much time, I hope you have already subscribed. I hope you are going to like, share and comment this video about this video. Yes. Ibyo byose ibyo nibwo mbasaba, nubona ari isomo rigufasha urahita ukora subscribe kugira ngo utazacirwa n'irindi somo rizakurikiraho. So without taking too much time, tutetwaye igihe, let us start. We usually need to tell our friends and colleagues what we like and what we dislike. Inshuro nyinshi akenshi dukenera kubwira abagenzi bacu n'inshuti zacu ibyo dukunda n'ibyo tugize gute tudakunda. In this video, we are going to learn the proper way of showing this. Tugiye kwiga uburyo bwiza wagaragaza ibyo ukunda n'ibyo tugize gute udakunda. Great. We will help both Kinyarwanda speakers and English speakers. This video will help both Kinyarwanda speakers and English speakers. Iyi video iraza gufasha abavuga Ikinyarwanda ndetse n'abavuga Icyongereza kwiga. Niba wiga Icyongereza ukavuga Ikinyarwanda, iyi video iragufasha. Niba wiga Ikinyarwanda ukavuga Icyongereza, iyi video nayo iragufasha. So without taking too much time, let us start our lesson. Yes, likes. Let us start by likes. Likes refer to what you prefer. What you prefer. There are many choices, but there is one you prefer from many list. From the list of many things. Right? Vangu likes ni ibyo ukunda, vangu ibyo utoranya mu bindi ukaba ari ibyo uhitamo n'ibyo ukunda nyine birumvikana. Dislikes refers to what you do not prefer. No, dislikes ni ikinyuranyo ni ibyo udakunda. So examples. What do you like to eat? What do you like to eat? Ukunda kurya iki? I like to eat cassava paste. Nkunda kurya ubugari. I like to eat. Like must be followed by to plus infinitive. Like to do something. I like to eat cassava paste. Nkunda kurya iki? Ubugari. Nkunda kurya ubugari. Let us continue. What drinks do you like? What drinks do you like? Ukunda ibinyobwa bihe? I prefer soft drinks like juice. I prefer soft drinks like juice. Like juice. Nikundira ibinyobwa bidasembuye nk'umutobe. I prefer soft drinks like juice. Nikundira ibinyobwa bidasembuye nk'umutobe. Do you like watching film? Do you like watching film?
ukunda kureba filimi? No, I dislike watching film. I rather prefer riding. Oya, sinkunda kureba filimi, ahubwo nihitiramo ko nikundira kunyonga igare. I'm talking about, we are learning to talk about like and dislike. Turi kwiga uburyo wavuga ibyo ukunda n'ibyo ugize gute udakunda. Let us continue. Do you like living in the city or in the countryside? Ese ukunda kuba mu mujyi cyangwa mu cyaro? I like living in the countryside. Nikundira kuba mu cyaro. The city life is quite challenging. Ubuzima bwo mu rugo hari ukuntu bugoye. Ubuzima bwo mu mujyi hari ukuntu bigize gute bugoye. Great. So, dear viewer, dear friend, is this video helpful? Do you learn anything from this video? If it is yes, I hope you have subscribed so that you cannot miss any video that is uploaded here. Nizere ko wakoze subscribe kugira ngo utazagira video nimwe gucika icishije kuri runo rubuga. So thank you very much. Let us continue with the structure of these words, like versus dislike. You can use like followed by noun. I like tea. I like tea. Nubango like cyangwa dislike shobora gukurikirwa n'izina tuvuga I like tea. Nkunda icyayi. I like cassava paste. Nkunda ubugari. I dislike film. He dislikes, for example, forgive me, he dislikes. Hagombye ko hariho S. He dislikes games. Ntakunda imikino. Likes or dislikes can be also followed by gerund. It can be followed by gerund. So you can say, I like watching film. I like watching film. Wango dislike na like ushobora gukurikirwa na verb iriho ing form. So you can say, I dislike watching film. I dislike drinking beer. I like playing volleyball. I like drawing. You see that the verb like is followed by gerund. The verb with ing form. Vango like cyangwa dislike shobora gukurikirwa na ing na verb iriho ing form. Right, let us continue. We can also prefer plus noun or prefer plus gerund. They have the same meaning. I prefer soft drinks. He prefers film. I prefer drinking tea. I prefer watching film. Niwe nikundira cyangwa se nihitiramo ibi ngibi. So we have been learning to express our likes and dislikes in both English and Kinyarwanda. Kwa turi kureba uburyo wavuga ibyo ukunda n'ibyo udakunda. Twandikire muri comment ikintu udakunda n'icyo ukunda. Interuro ebyiri zonyine ngufiya about what you like and what you dislike. Twandikire muri comment ubwira icyo ukunda n'icyo udakunda. Ukoresheje like ndetse na dislike ukurikije structure ko twayize uburyo byubakwa. Wandika interuro nziza kandi zimeze neza muri comment kabisa, nanjye ndahita ngusubiza nicyo mberewe. Right. Thank you very much for your much attention. Thank you very much for watching this video until the end. Thank you very much for contribution. Thank you very much for subscription. Thank you very much for everything you did so that our channel can develop and many learners join to learn together. Ikintu cyose wumva twakora kugira ngo ikintu cyose wakora kugira ngo iyi channel yacu itere imbere, turakigushimiye kandi ndizera ko ugiye gusangiza abagenzi bawe kuri ino video ikagera kuri bose, twese tukigira hamwe. So